Aj sad. Što za kompresor? Amo, gdje gledaj pod ovo, neće zakačiti. Ti moraš... Pa klub, šta će raditi, kako ti to dočaram, objasni. Svako svoje sposobnosti svog djeteta mora da zna. Ovaj sport se ništa ne razlikuje mnogo više nego fudbal, karate, kickboks, košarka. Pa tokom stažiranja sam pokazivao svoj trud i zalaganje prema ovom klubu i pokazao sam da volim to i da sam u tome. Godinu dana da se pokažeš da si ti spreman da postaneš punopravni član, da budeš ugledan, da budeš... Možeš pokazati svoje najbolje. Naporno je malo bilo, treba se puno truda, rada, da se malo pokažeš u društvu. Bio sam prisutan kad se u klubu fasada navlačila, kad se šank zidao, tako to uglavnom radovi u klubu. Više od 3 punopravna plana mora da bude da bi se izglasalo da bi... Bile su organizacije, bilo je tih skupova, družili smo se sa drugim članovima sa drugim motoklubovima. Također smo sudjelovali u turnirima, tako druženjima i slično tome. Klub kad se uređivao, kad se sređivalo, iz svakih dnevnih obaveza moraš naći malo slobodnog vremena da to posjetiš, da nešto doprineseš tome. Gledao sam da najviše vrijeme odvojim da možemo ostvariti ovo što smo ostvarili danas. Nema nikakvih problema da vozi motor, jedino ako se boje ili našta. To je i za muško i za žensko. Bez ikakvog straha i stida da nam se jave. Motora, hvala Bogu, ima da to probaju. Ako ništa, bar će se lijepo provesti, malo će se smijat, eto ako im se ništa drugo ne svidi, barem to. Non stop dajemo objave na Facebooku, Instagramu, kako nam se ljudi mogu priključiti. Svima bi preporučio da se javi na društvene mreže, Facebook, Instagram, mogu nam se javiti ako žele da vidi kako je u enduro sportu. Ja se nadam da hoće im se svidjeti taj sport, jer to malo kome da se ne svidi. Klub sve što može pomoći, kome god treba neka pomoć, gleda se da se pomogne tom članu, da se izađe u susret, ako neko hoće neko da proba kako se vozi, kako da vidi gdje sve idemo, može dobiti motor od nekog, neki član će uvijek izaći u susret. Ima dosta mogućnosti, ima na web stranici, Facebook, Instagram, svagdje smo na socijalnim medijama, smo svagdje zastupani, imaju svagdje kontakt, podaci, kako da se dođe do nas. Jer je procedura, ne može svako to izmoći, to mora jak karakter da bude. Ključi se klubu i da vidiš šta je moguće sve kad se radi kao zajednica.
radi večeras imati dogovor. Sve se radi po dogovoru, kako kome šta paše. Nađe se neki kompromis da bi nama svima bilo lijepo. Okreći gore, evo. Točka 1 je malo da porazgovaramo za ovu godinu šta ćemo Staza. Treći isprav klubskih prostorija. Druga točka je Airsoft. Treći reklamni materijal. Tu smo gledat, možemo tako i najbolji. Pa 100%. Jedno 3 dana, 2-3 dana i onda... Četvrta tačka, da vidimo šta ćemo za Xbox. Peta tačka je kućni red za klubske prostorije. Imamo radove, samo radovi, šta je planirano, sve i tu da se okači da se kao... Šesta je financije prošle godine, obavijest. I za sad zadnja tačka financije za ovu godinu. Brate, nemamo dana ništa, daj da se porani. Ako ne može Bruda, prenosite jednu noć u vikend, sutra ujutro dolazim i to, razumiješ? Pa tako će se...